Omulebe wa program yito obuhinji n'obulisa nibanyeta Edmond Principal Farmer Nkabulijo nagaruka omurundo gundi aha program kandi tukijo tugenda mu misho tutandikena ehururu yitu eyo muhinji owo mutano omuyanga lyona farmers mubase kubara mwayetebekanisa tuza kuba ntubahikaho district zone ziryo mu Burengero rw'izoba nezo kuhikwamu kandi nezo kukora omurumogo ninza kuba nintandika mpora na no kubasa kubaleta ntulebe bakora kandi tubatwale budachi Nkabulijo ecyo rukora tora no muhinji wawe izobere mu programu turiyo muri Shema district ntutayira omucyara Elvaida nakuba natusomesa uko bazekora emirimo hanu of mixed farming kandi emirimo eji nagikora no mutabani tegamisho tulebe program kurunji. Amazina ganje Elvaida Mirembe Rwenyesa ecyaro nindebo itendero Kabuheta Bonkanso omusha wanje akafa 9 nabona ubwo konkana gumaniye jumbo mbi bina bya kwetungura ahi bagambe kibina nzayo katandikana na echa yuweso nargayo nazo omucyanadizi ecyanadizi cyampana nente nahura nayo ngiro kukunda okuhinga no kurisa ente yampamasha agimbe nito mu rutoke rwanje nkareba ngo nanye nateze kitoki cyo murembe kandi nagarukana tungaho na nempuno nazo zampereza maniwa nayo nito mu rutoke rwanje rubonire hatko nabendi ya mutabana wanje yabura sente zo kushoma yasharamu yayo jumbo mbyo buhingi yakunda munongo kuhinga hati ahingira urutoke ahingira umwani ayine munena nansi na nemiyembe nemicungwa akatandikana kintu ki kuza kugira ngo agire interest akagihahi kuza kugira interest na nikitekateko cyo kuba muhinji kandi ari yo mwana muto kutwabe turyaho ha TV y'abahinje n'abarisa yakunda munongo kuhinga arukureba Principal Farmer arukureba farm yaje atinyoka nakunda ibyo kuhinga kaninde n'ibirungi yatandiko kuhinga nubwo mwana ho yatankiro guhinga akata munena nansi n'urutoke rwatembwire ruhariya ntuza kururaba muza kurureba yaguraho na nempunu obwiro ubwo akaba ari musini yakana kuyaheza ija yaga sente zabura yaza Rwanda yapakasa yabona yakasente ija yaga kumwishomero konka yagumza muri byo kuhinga konka byo kuhinga ninye kubirebera bwa ninye nduho nabinsigira konka byona biri hamtuga mutabano wanje nimpamyango ho kolire mirimeji hine miringo eyo basize kolesa nko muntu kandi yo kugira ngo nebasa kwiza kuyamba umwe kusharura amasharura gaho gari mingi kandi gari marungi hazo tunge mentasiya erukusingaho ni miringo cyo yo base kolesa a farm itakarito niringana na 5 tukorireme bintu ebi twine mortoke ni 3 2 zurumwo mwani na nena nansi nemiyembe nemicungwa ebe bintu byo kola mixed farming mukachikola bujya ngo itakaneriche ninga mukachikunda bukunda hato kure ngo bintu bijwangire ahabwitaka kubarki twayenda twajya ngo twatamwe mwani twatamwe na nansi na nebye miyembe nemicungwa ubuntu kagira twaganyirwamo konka twakweterana n'abahinje n'abarisa twarebe byo murembe nito tukabasa kuhinga kabandi twinjira murembe tugambere emiringo yo basize kolesa ahafamu aha eyo kugira oti ningikolese basa kundeterera ibintu byanje byakura kurungi nyizambe tunga mu cyango ahamperu yabyona no kolesa miringo cye miringo erukwahura emirungi erukwahura abahinji abandi abaryo mu cyangeki hatabwo kugira ngo nyonyi namashagente na namashagempuno ni imbere tanto mu rutoke rwanje nto mu mwana n'umunanasi birebukaje aha cyaro cyitwaha nananga shereji ebintu binyineho tino byine kandi ndi no mu kibina cy'abajamani naco turetira umwana gugu nakugira ngo tugubiyire juba abantu mbebuza bitugogo wakakitungata nyoko nkuru mushoma higuri ninte ko guzamo akugira ngo nyoni kunde byentunguka no kolesa amashagonka tine ndizo miringo yo kolesa ko muhinji wo mutano ninkozesa amashagonka tine nyine kindi kimfutamo ubundi ntamukasasoro nkageza aho nagura ho fatariza y'ikijungu ija yansisire mutumba nagereka
hati ninkozesa amasha gente na gempuna bakaba nibageta bata nyonka gira ngo nagura fatarayiza tingu jimanya ukagura ibyo utakumanya nyonko nashye najya ngo ninyenda fatarayiza nagireta natamu nareba yashishe mtumbanje nagireka okay omucyangeki hine abantu abakwetorire abo kugira ngo babasize kuganyirwa afamu yawe kugira icyo batungamu niwe baba ryoko bakatandika kugira ngo iki tukakegera owervaida hati kibasize kutufora abahinja abarungi abantu nibakwegaho ninga olingamba nyenka ko mushija unahuriroko hati omucyaro nko kundu honyenka nimba ntakwebasiza nyenka abantu nibija mbahemezi bamwe nimba shakisa bamwe nimba kozesa nimba hasente abamwe naija nko kwa kubashobirwe muhereze yonke cyabusha icyo ahacyara nubanjura n'abantu abakukimanya bona kandi nyine ho nefuzi zinkuyambaho nkashomesaho nyine ho abana babira nabo nimba yamba no yo refuzi ezurukuruga esente zurukurugo mbyo rukinga nimba ninguza nk'ibitoke byanje nguza nko mwani harimo umwana gukuze ninjya no gureba mu rutoke hata nkiguzana nyembwera hefuzi aho kuba nifuza za Uganda. Okay. Value addition ekeki nemiringo yo rukubanoteka omukinto cyo rukubanokora kora beno hingo mwani mwine okumwayigiserenka group omucyange eki ecyashema kugira ngo omwana gwanyu mubase kugutunga mu cyango kutari kushoroma mukaguza omwani konka mbase kugaruka kugiramo okumwagongera omutindo gube murungi omucyange eki mwine kumwatanke kukiteka tekaho hati kugira ngo omwana kutwakuba hato nko kugura muto nintebekanisa kugira ngo kugwa kubonera twashoroma twagwanikaje tubasaguma tugutwara nkacoma ntwesisiza ntuguza clean mureke kufa kuguza omwana ogwarwo mukiti inyoti nkwasaguza kitondore ahako kitondore nkitusisara omwana gwitu nyoni ngutwara ha factory kabwohe niho nduguguza nambwe twineho nekibina nacyo nubwo kitandikire bariyo mbagira ngo tureke kushisha omwana gwitu tugume tugutwara ha store. Okay. Echo no chikora wenka ninga hina bahinja abanda bakwegisoro kukora ekintu nico kimwe. Abantu abarumuntu turi abantu 15 turi group. Mwe nabo bakoze recho ryo nokora. Bariyo no bakora. Konga kandi ha cyaro mbakirizeho kati abo kanyoni nkira kwejumba munongo mu mishomo y'abahinje n'abarisa. Emishomejo ninkehe y'wabasize kwejumba mu already. Ya nadzi. Y'abajamane yina nakugambireho twatwineho ikindi kibina bakamba cyeta fetasi ebi byona nkaba nimbuko ni zayo nshoma noho nihiro kureba ngo nimbasananye kuba muhinji uwo murembe ahabo kwejumbo mishomo katuze omukahumuro omucyara Elvaida twarwo mukahumuro ntuza kutandikiraho program yitu bageta obuhinji no bulisa ojuke ngo mwaka 2016 omuhinji wo mutano atandikire zo musimu ya uhandike kigambo omuhinji kandi wano handika orujungu handika fama okwate oleka hakanya uhandike ebyo muntu ogwa rukora wamaro misindi kirari 8 gwano wasakolesa email handika email yawe gisindike ahali harvestmoney@newvision.co.ug nutuza kuba nututunga message ejo turebe muhinji ogwe kandi tubase kumuteko mu mpaka zitu zo mwakogwo kandi uzuke ngo ntuza kuba ntweza no kwezi ku 10 twihama abantu 10 barabintu bazaneza randizi nko tukikora buri mwaka nibanyeta Edmond principal farmer goma program